wie enyanka papa hwe won nyina gye mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ ye dadwena ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mrika me yenkopiem ewo drobu jape krom frɛ odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yebo a osi awiemfo ba ma wo hunu egu asanka no Tima ya na me hyehyɛ me nsa. Me mpɛsɛ bebubu. Spices. Omia natural. Eno. Na be dintina abena wemu na nyim da. Mankasa no ho. Me so ontwu akakaduru na garlic mfamam. Na wemu na nyim da me yo. Nti wala ndwi so. What choose spices to asanka. Me pɛ me bibia natural. Anti sankofa natural spices. Anti nanka. Sankofa natural spices. Mampa cho mi pie meba sesie. When we say me ye aduane, we say me kokuru aba. Akagadu ni garlic na ma wo hunu egu asanka no. Tima ya na me hyehyɛ me nsa. Me mpɛsɛ bebubu. Spices. Omia natural. Eno. Na be dintina abena wemu na nyim da. Mankasa no ho. Me so ontwu akakaduru na garlic mfamam. Na wemu na nyim da me yo. Nti wala ndwi so. What choose spices to asanka. Me pɛ me bibia natural. Anti sankofa natural spices. Anti nanka. O say the maranka sa me pɛ me natural iti. Sankofa natural spices. Ana na me so. Nchini nyim. Preservatives nyim. Enya ankasa ye kwem ha to fodi na wode ye. Kakadu enketenkete brakete. O ye de ebetwi bibiara. Sankofa natural spices. So I'm not sure ankasa. Nti wo bibi dem na etum de siem. Si ade. Ni ye de ya. Membre. Menya me bibia natural. Sorry ko. This advert is FDA approved. Money in cheche our social media no so no ye betu bia petemo so ama musmo hu de eko ene de ebe nyina yetina sese ya mpempi ne ya na misro se kame hwen ne fast da ema obo ade no se na adum na ye kese e wo me no mienu so weekend ya kodi e de aba mo fa ncha efiada no yetimi amma ne so ene yaba ne de na yaba wadaroma ye de asda ebe ma aboafo nso abre bia no boa o jape kro ba se wo de hye bia na adwene mo ka no enu no ma basa emobrowa enyanka krafo munyina no moda na bem enti muntutu mreka na momra odidi obema mu bi ono mo bema mu bi o hye obema mu bi afei yebusuafo a wo ma adwene mo eka wo mo so no odinedro ebeka mo ama ayaresa etimi ayemodia anope waso yasne ene ediko adwumede ebrel yamfa sede biome ema sankofa natural spices for open spicy papa dey we duane edidi atide style bi na opomodin no so atimi agina brane e dey amawa eye spice ba ko pe no ane sankofa natural spices eno an obi a use say okwa bontin a ode bisa ye bema obi mesrew flavors no edoso ye was spaghetti ye wo beef ye wo chicken ye wo soup ni nyina no de would be steam na motimus so better pepper no wom very nice into Mr. wants to use to be now be born sem ediama sankofa natural spices number the screen so far now nimpeni phone twhwen komo de opebia no e wo se ebone bede ne de besum ba bia wo bia wonu be ne star pepepe ediama Mr. Wada wo ko dwaman so ma rainfee sankofa natural spices so nice so delicious so palatable so unique I can go on and on and on like that and to kojo de na won so AUC adwumako mienu we na no pay one more asop masna medical adwumedi bro yeshimi live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darkus initiative Sam Darkus TV so yeah live and wo subscribe to your channel na wa like page no na wa comment na wa share na afoforo so enye bi a share and mo a mo hwe wa chichi ne benche mu nyina no ye say ye da mo say sa no pay mo de mo TV no at home and I say KUMAWOOD TV na mo share and my farm mo share woman biza ba shim that was say I let you be a befa TV no better okay na benia kowa in front of no so takrade second takrade for
Micheche wonyina akwesmenti mfo ma me Cecilia nyi webusuafo wonyina wohwe nyina no anope ye de hona ase me ba obo ase nso asante me mucha obi a mabusuafo eguo me ma monyina achi eda mo se anope bia mo nso mo hwe eye Koowaa dwumadie mo amo bekwan ne mpotem nyina nso no ye de monyina ase adom ne nkanfo ne ntontom enye modi asiste si enye o ma me obo ase anope micha on papa ma me hot den anope nyankopon o hira hon de worehwe Koowaa. Midi Eddie Diane Eduhine straight away answer my Bishop of Alumba Akwabano or send me motivation amount. And Joada, we are beginning a brand new week. Send a week in a very sweet Eddie amount. Just be focused. What I say, be focused. Now, so we focus, and no, and I did we be no, everything I cut or ten Eddie amount. Crofo be on ma, as or moye, as or moye, as or moye, as or moye focus. As I dare no, you know, a basa and yefe. A basa, which meaning kunim. Patch what I say, I did piano. Just look forward, be focused, and do it. And non a beb wow, I'm a baby, I come ama, and I draw that, and ye down, and strength and teaching changing. I did be a so this one, so I was so ye, listen, wow, and my brabo, and I'm so what you must say, will be beer if ye now be beer. Patcho, just be focused. We focus, and no, a beb wow. When you focus, I won't say. Ofra na usi, ofra na usi, ofra na usi. Asa ofra, asa usi. Why do you also offer? So be no. Now order from Team Kija, Team Sawa. Just get focused, and that's all I have for you today. Yenesa, mami. Radin Kaho say, dear Makin, Betty na supem. No, I yenesa, dear mami. No, bravo. I is so beautiful. Na odwa dance di, dear very dabro say. Diana Okaino, my yenesa, and I've been so successful. Radin shop brain. Bishop Akwaba. And then so yaba. We can sing in our dear chief. A man any musuapa here. And I am any busia. And then now for any of once in I acquire bishop be my Erica saying shiny and anything that was animal to a or to be a mine. If you are a Korean animal, which you don't tea, a Koowaa Show. Rako Kolarina Gubun shower on pay. The Bafonso, a Radina Coupon, Winchell, and Siatupan, a Radin Winchell, if you may visit in all fast here. I'm always shy that I will UK Manchester, which is a body in a coupon, Winchell, on your Nicasia. The Benita Darko Yard of your sofa, the body in a coupon, Winchell, and Nicasia. All right. Radi Winchell will be Pebia and the Biada or Jimbre. Senior contractor Kofi Joe. My name is Tayabua. Radina Coupon, Winchell. Na onyo mukasi emfa mai na yamanko to all right ebusanfo yawo mo ache na yada mo se television stations to doors no ne dwa no pa mo choose e dia na ye bekoso na ye stories no ahihye so ama mo straight away say ye ramu dia first story making headlines on today's Koowaa Show osofu kumchacha ono so akasa osofu kumchacha so ono sie to abama no amana be the president of Ghana adia ba ko a ompe kra na adia ba ko a ko bi ye firi ho ama sebie so sebie nyaado yetimi akoye nim na bibia ye kama ye free SHS o si free SHS no obi ye fo tententente o de yeden so be ye fio e dey tell me so ko chacha e kan we ye nko ne nko hwe video na ye mra free SHS abo ama ye mamnum bebre omani atimi age eyi mabunu bebre free street no so no Papa is on the day with a sham cry. When I'm going to say, be so on Marco Tompi water. Any idea? They stay with us way back after this. Policy Ben Audiba. Me back. Every say, Odia Cabusus, Radia Domasan back. A dime a year rent. Obi and one more behind down be 2 years. And I said 1 year. And can I have? Will be to make 20,000 behind dime 2 years. Abraboy Yadia will accident won't be beer. A brand so no any scar. Oh, they train my name. Oh, that's a bank or a bank to me. Call you car. You're too kind, baby. Quite good like you. For government can only. What's the mean for government? Because rent control laws. Yet you. And no, number one team, a bar, Busumi Bia will be arbitrary. And 10 years, 6 months. Rent control, dear. That be Busumi Bia. And I am the one in Kokorana. On this 60 cost 70 no.
aban betua wonka so ati ase because ye wo kurom a mini aba ye wo kurom a emrewa ne nkokora no ebre ekuya donko policies oh de aba ne policy de aba si wo bre ane ye ba say a nyame ya adom na say ye ba say free education ni say no free education ni say no ye betwam dabi esen free education ni twa ye betwam ne say alokuska eti da bia ma ban ne ho kire no what na ban ka kire o na ban wonam we ne ho kire na ka nie ne ho kire na ko ye ko IMF even US ni Canada ni Germany kura na won na nye won bibia free education e easy ma won enye easy so say free education na akoya te say be ma won wo ba na wo pe no eso dwan nanum e kasa de obetumi aye de won tumi nye dabi eti free education yen ya ba ya ment na wo ye twam obi abetu school fees and the me ketwa to okora ahun fa me ketwa to hwe so obi tumi kwotena ebrochile be ye 10 years 15 years awo owi ehye no wo bre o de ka ba na se ka no wo koyi e wo habo e bi 100,000 when to me entua ka ni ya na ya je ka na free ne nsem ya je ka ni free ne nsem a ye say bibi the auction na ya kobo no auction atonwa mo obi be 20,000 so that say na ne ya ba je ka na free dia wo bre ye no ensem a adena say 20,000 no woni pa na wo de ka ne buy na ya mani tua say 20,000 no say option car si mpanifo ya na wo tonton ma wo na ono evidence na da wuni kuromu a mini evidence mi na da kuromu a ne wo e wo bra sabe impredu ya sa wo no akobre wo wiane awom na wo betena na wo de ne ka ba na ya ton ne fofofo sisa ni omani nyina obesisa sa ni amani nyina nyame ya adom na KPP ba nyame so onya adom da masa nyame so betu ya oka dabi onya adom a wo betu ya oka na KPP no medi sasika no KPP ni ede support you party no eye kum people's party ye be kum hia ye kum kom masa ekum ahokyele ekum ade boni bia wo Ghana on chain pa boy dabi misi nyankopɔ wayɛ na wo wayɛ ni nyame ade wayɛ wie do the president dada na oto yo mas na oto wayɛ wie do the president dada na oto yo final question da be na o poster be ba ne hu say we serious because I didn't work as a oh na say posters in there wo social media wo baby a me phone kura dum kam yi bi me pa cho why na be o vice so ye tam so sabe kasa tam so ya ti ase sabe because see anu David MPP for kura so on yi on leader process and so we are independent you don't have to go through any party bureau system bia David mini aba o de to bo ase ewi ase yeso oni frani e ka so obeto bo abo wa na ne nti bi so e na memoa me ho aka me ma obi ani wa sabe o kotutu obi ani wa sabe o kotutu asuro HIV ni baba so enu so ye abebi awubu na wa ya boa ye ho ensuo bi eto ebedi aburo ni mu na ne mfrema ebo ne ye de da be na ebe to nkan o menu aba na say ye wo be ye more year be ye 1.5 year e we ye nim a ye prepare to election eti no mu de menu ane kan de UK ni be ka say totally badass o sisa ni omani nyina obesisa sa ni amani nyina nyame ya adom na KPP ba nyame so onya adom da masa kumchacha ena yete ne nka no osi onya kwanya no be the president of Ghana absolutely free teachers need there and also o touch ni baby cry we ye for one time rani ango moisha prophet kumchacha ewo ntimu ko pa no ni sisi yepa e bia na meka se na obi wi so obeye de I'm facing the Bunabum. Mrs. Camp, Abia, Nipa, Nano, a Radiam and Nessie. Okay. I gave it to say so, Nine. None of Papa Muka, you pretend, Jay kind of ma. So kind and you see, you know, beside the questions for money and some of I said you watching. There are some of course workers around. Our prejudice you may move back on. I was a some would do on this man, a man, but soon you have become. Ya danse se jesi na kuma mukra no nim se ne maye nso pe omi na bitwe muko ya se na urade kasa tre Samuel se nyam kura ni nyani wo bisa se ja nyam kura ni nyani so wa ka kuma ya bi numbu o wasle so sana obi nkasa se o ko bi fi akwasere nti
no no maka so mi nka me bi se na ka no ni very bi ada Eba. Okay. Bible se bra wo kan sa no ona Samuel ka kire ne se men transe ko si da mbakwa kofa sa kuma no dia ba dia dan se to me dia ni pensu no e too precious e wo awurade anim enti so bi kan ni timu ko se dia nke e kum ja life ni se di o tie so a ara obi di atem ara obi na bam se o kana se mo de atia me pese me yes to onipa mi se etina bi wo ye ne sa na wo se ga dia pega ne sa no dia ibi okay impossible ni pe ni so de but with God said the tia say all things are possible you never can say na me mere so ese ti bi kun jata dia onfa okay na onkunko nanim na ni obetimi no onye okay de bia papa say obefa wo yira wo tirim ye model wo say na me me fa ne pa so tin say na di group ya bi bi timi esi yensim na ne ton na bon tin so be bi ko na obeduru so dia on keep secret na anamuntu papa wo so tubia mani tu say ko be bi no okay mako na de wonya but kan bla bon emu na bem onko ye ni obetimi na de bia no wo connection bi o pese pi o wi man no afo so yes ade bi na ina ye nim say ye papa chabo suma sabe ta prate na o TV station na every blessed day what na so abra won kutia TV kabia no yeah meet na so edus ko ekoko pepe nyema bi de beti yi ase no say kwame nkruma yi bibi na me ni moti okay papa na ba obi di te MPP ni NDC no omo san edene janti kiso mani na kan ya gna bum na wa yesi e wo me ni na so abegina wo ba bi nko a enafom yeah na sira ni say onfana no nke sa ya tuma na no afa o be yi sika nkuchi oni na so disika kuchi mo bi ya bisu entu yi no bu sa fede na no ya mo disambiri no a enya maaye no mamna no nya de no be ya wo twa so onfesika ntu ba bi na chance onfana no nya ni say bi wo no bi to ama na fine ukudam so ko campaign ya tumi page na tumi adia na say then ya but also they also we campaign also pu bi di wachi pe nkrofo na wetimi akasa na nkrofo etimi eti na waka say ba dey campaign na wanye campaign how is he going to win na no pass me say oni pa mu be bia wudina okay ya dia na wo di sikasi asa agro we be net te wo so no already na yetimi ye mu pa na ye abrofo okay to a certain level so mu nya tu si pa de ya ye no ko ye on kama se de ko prepare wa de se de ko school se de bra nya na wa bon na ma ko la santo ya be bu nya e corruption ozo nse chi be ye oda ente se won sa yem o di azo na se na ka ti o se te se wu nya mpu yeah na abonti ni be ti nya ya ente se wu nya ya yeah abonti ni ye good bra na o se ni nya na na ni edi okay enti aka ye ho ama ya bra bo nyina akoye MPP NDC but he papa ya oba be bi bank be ba kwesi indu papa di ya ni indu ya bibi bebre ko be bia na the bank is ekuduru bi ni mama nkora nya bi ye Ghana point man rest ade we ka play so papa bye na wa ye head ni mu sister ni for politics mo su be wura ma abro be ye wo no ti beti ana e fe wo Ghana for so ko be bia be nya dom ni bia mo ma ba utiska bi ni obi amanaje bi ni obi amanaka cho so wa fe skale so champion bi aje be to aba ni be wi ndan yan ko bobo no ko so ye de kran to ama wa kura won to ma ho ona abu se Ghana for ye ko wa kasa na wa ye wa de no wa won to ma ho ma kwa ma confuse ma kwa ta ma bi no tika the plans were tia che go so kwa so it would do kuro bia so mo man fans would do kuro bia so mo man fans okay you know opera something man no say asidom man fans dem mefa the sika kakra ko shim dan okukuma ponche frefre boys o ma wo fufu didi wo didi nya no tu ko konomia o da number 2 ko konomia o da number 2 onim so mo ko to ama no o ye nya na ere si mi be gana kuma fo de mi se o yes an when you mo se na yire hi asa ya to abaye yom wa fa e bon pa de tubu ne so yan go boba ye carry number no so ti mi kan o mu na ti we no wa na mi nya se afọ mko bubo ya papa ne nya wan that's all one to man ho mo busa no se di me ba na to na me e me yire na mi akra na mto ye and the papa ne tirim na we no twika na se o tena mi go ti kuruwi odu o ti kuruwi o mo fun chen fun mi so mo me ko to aba mo wa kiti ama mi akra ma nto ama no me ba ne me yire kra nto o ma ni timi ye ne dendi en ko to no no anto
When we lose our banana, 20 years, and as I said, and to no kasa kwa nto amano nto no anim se ba wa na wonya yes no more budget so far we come on my board man to no agro ni ba no na ta ma so ye kan ba no idini age abi ko kan ya wonya wan ni obusa no so ye na ne ba creating to kwa so ye be ka se wan ni ye mia ba be ka se mia ko busa nkle ya no mso mtuma ba ka wan ni yo no wan na ko yi wan na ma no o ma die dan ni nyina ma so ma wo am se papa ni tuka no obi o si kurowe o mo budget so ba ben pepem o si kurowe bizo o mti so mo pa ndi wa brabo no dan ha so mre bi a wa kura no ade na akwa udi se enye yeah it's true but ese unka na no wa ade bi se okopiri bi na wa nya eton udi ma o chance wa kontu o mu bebiri strategy no mo ye de se be ya o mudi no ada chances at this because Ghana akunya die futu na wasi tu ya na fom na fom na cha ya no fo be ja wo se wo mu na skelu kuro mu be ja se wo de fa he so Ghana so kom na di you do no mo chana ntimi ntwe bia ntimi ma ji be ni ko kum cha cha ya do bit ma chebi na bi de on go nje na me tu zo van to da na me futu o di agro yeah o ye see ya I'm sure so di agro o no ya always say enko be bia afi bra yi no be pri onya atem no bra on kan wa gum bra on kan wa me ka che no ye de so anim gu asini jama o fele se o ha no mu wa idi na yere kura sinsin beddo no so ma ko mpeso be ko bi and they say private life yeah and a private life but our private can have the pim kuruma afi da be public car obi aka ho ase ni obi atun se sister na yi ni private as all the chroma say bejo wow, so we are live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, so you're live, we'll subscribe to your channel, now I like your page, now I comment, now I share, now I for so any be ashamed, maybe I will be on just tell a friend, say, yet not say, Koowaa Show, Fede, Facebook, home television, KUMAWOOD TV as well, so just do justice to it, comment, like, and of course share. Now after so your brother is second story one. Now and you say papa agana sorry wakujina nungu if I'm right. Now which I never told you I'm not for besides a pen where they all a dear no person or cheni ajaja papa about to say and you say bia or per se or cost a leo but yes, she do Amen. Now, I've received calls from people very close to me, and my attention has been drawn to social media commentary on some portions of the comments I made this past Thursday during the Supernatural Empowerment Summit here in the Dome, as I spoke on divine protection that we as Christians enjoy from God, and was teaching on the need to activate divine protection from demonic attacks. This is one of our cardinal principles of faith as charismatic Christians. And to drive home my point, I made reference to several instances where I've encountered manifestations of demonic powers in my crusades, which have taken me to over 90 nations of the world. In fact, 92 of them. Amen. I gave an example of people who were seeking to levitate during a crusade in India. I gave an example of a demonic attack I suffered as a very young pastor who had gone to preach at a bus stop around Kolebu. In reference to Nogopo, I wish to clarify that I never intended to refer to the town, but rather make reference to an incident that happened after a crusade at Aflao. I had absolutely no intention to cast a slur upon the people of the Nogopo town and the Volta region as a whole. Amen. I've had very cordial relationship with the people of the Volta region. My wife of 38 years is in fact an away from Keta.
2 of my biological children bear Ewe names. So, none of, yes, if you are clapping, do it well. So, none of the examples was intended to denigrate any of the towns and their people, but rather to elucidate the principle of divine protection to my congregants. So any misrepresentation or misinformation that has characterized the subsequent commentary and reportage on social media, etc., is very unfortunate. My ministry over the past 40 years has been one that has spoken up at critical times in our nation as a spiritual gatekeeper, and I remain committed to serving God's people and our nation as the Spirit directs. God bless you. Amen. Amen. Now, I've received calls from people very close to me, and my attention has been drawn. Sorry, and it's in Kano or saying Sabia, and for Jenny Bibi, a fire, no book for Nimono, on one Castano, or Ma, or Mukra, a names, any idea. But the okay came with an AI divine protection. A Radinanko Punjano, Sir Wabe Pacha way, Chidi. You are in ye. I don't know kind, not in Gui. Okay, I know didn't go more. No Chelaniama, it missing. Okay. No so crusade. Okay. Oh, a no Kobu side or. Okay. Na a moko no moka cobra state type near there. So, mean say evil priest like no Kobu. Okay. Na we na mini private makwa ko yepru na one say enye easy say nya urade mumbamba wo so. So look at the people out there. Say no be feel. You see, so you made them feel say omukro ni evil town omutim ebobra. Aha, nti say never kwa ba no hu say kacha na akọ social media obi e kan ne opa. Ni wi ya na ba be say nyesa na o minute o be da akire mu ye. And makato so say mpanimfo ne no na almost sorry kan ye omuden. The also of Queen be ye na ohun se say na omini but that dana na we hit ni yes na o kan no obi abeti ase dano na me yenya story ntie ye no ho a na me chim chen se omo Sunday school ni chire no ipudaye onso makọ school adu eche omo kura nimdie to omo na kan yitie at omo beginning of omo life no omo nso omo chire omo no omo anko Bible nim se de yete omo de nyame wa ha nyame wo fie nyame wa ha nyame wo baby ala sa type of nchechire no an ye de amaya na ya gurumu ye de enim de ye nyansa ye nya aka ho na ye de ikro nti nsem bi wo ha ye mistake bebiri wo ho dano na me chire mu chire ne se Yesu Kristo ba ti asefo asache se dan woni nsuo na ye adwuma adane se ye tese nsuo bi akun bi se mikuroman 20 a nti antoa ye evil nsuo. No, or on the other side, they are good. I am the mobile or Yalia, Yadana Nsuo so a Ayale Saba. In the Nsuo that way, I had to say Nipa. A dear way, I had to say Nipa. Also, living things and non living things. It near me to me one and whom be at to say Nipa. Yeah, I had to say Nipa. The engine Americans I will be to me any insane. Iya mana haban bi na mana ho ayedene na asue na sumbiam the same haban foforo bi so etimi de mano na akuma kra na oda de yam no edi adanse se haban ni bi di bone ebi nso ye papa enipa ni bi di bone ebi nso ye papa dina Kristo so bebo mu odi bone ndi akogem it is all the life ye papa dia obetena na nchen edia ne nsa nipa so the same apply to nsuo no they all have work to do for God. Enti ye may preaching in yes eye bonsam bi neto ono so wosuban mienu o de ba ko ni di bone o de ba ko ye ne maye ye mu jese prayer yatimi ensu awodo o se ne enim so mo wa ahode o mu di bone se ensu ado so ba ba nim no kombo unim antoa unim ya ka no so de ye no mo ye ndia ye mu o mu dini enti sa na de ne tie enti tomle bia obi akwanche ni obi nya wo so ko nsuo ba mu preaching na na ya te se obi abokwa akotumi nsuo obi ya abosomsam ba de ade Yesu Kristo ba ye hia ni nsuo
Osina abranche na moja tunu vinji abebele no eye biasa nwotwe no no de subira ho enti sie ko nsuo na chefu ya sombosum dia eni na Yesu ya bosumsum ni Bible say Yesu ko duru abofra ne nche na obusa ne se e dia na menyama o so ho ya wodina na o se aja matena ha che so obofo ne ba mumba hunu nsuo na tie nya na ka o ese nsuo na abofo ne ne ya adwuma na be abofo pa wo bi aso bofo mo ne ye dai e wo ho o se abofo ne ba hunu nsuo na me mfafuo nyina asam no akotom no wo ayo ondene ame nko ade me nya obi nso me mu emfa me nko siti bia na owe o be so wo ye ode ene efa o kete na ye de enante ewade na nka nje se nsuo na ya ne hono no evil spirit tim ma ba me ya me sa ya de ma mo nko nsuo ne hu bi bi onim su obo nsuo na wo adwuma ye na adwuma na ogu so a wo ye no di fa o kete ne nante onifani na wadi shia no na o se me o be se wani fu na de o se eja ane o tinta so to fu o de na tie fra no de kan di fani ni o wi na o se ko so wonte yo da mu ko huru wani so na ye gina so de am na ka tu obi se awo na wunya no ye na wunya ko bonsuo ni binu mana ko se bi bi na fie be so fu na ya bosom so mo ba titi sei no na di ye nyama da bi o mu na nim ya e ko so ye nim because when Nimutino says, so means you are German or solid as you, or will be a woman, for sense to Tinabe, that you are a powerful man. Now you ought to answer Seba, who are trust are the only abosom. So they know the truth, they always follow it. They do what is right, but the end, no, my abro. Now, some so how much trust in the empire, Bana, you be and not with me, Pietnia, Yana Vizo by day. You are so funny, baby, and I do it to my sorry. Now, Pancho, so I am also a question of the when you saw a catcher of the apples and some when you have church at 20 on countries, baby, son of now, what won't you know, Papa, you are being. Today, I Pancho, and go out with my way. So, what do you know? If you have been for me, they do no more for that. Or fireman up over and never catches a penny for it won't question yet. Who does you on some first second and I make and once on the crowd him for none no more casa say, so be or yeah, no Munyaman and cannot to Pancho. Or more man, you know, not solid as you more for the Yama. Now, one top a parade before an arsenal. If you have dear China, you know, for you, upon Jacket to you, what you know, Ubacasa Busum 70. And to money, be a moon, you woman. One thing, any public casa, but many people that's what you not use the animal fuse the bones on the other 20 hours. Any person moya said ya moya no. Yes, you play am for 20 bio. Oni asef won na moposo. Radio. Na epuaso wache bo ni ehu abo. O ma kom se ja. Na dia so chi bo no akokudu ya se akodai. Osoro se na ma mugidie sa. Wo gidie se sinapia banka mbeka se bipo yintutu. Ago wie ya. No atena epose yedi. Busa se nya wo mo tekasa. Eye na le rade ne ko kasa ye. Eti bibi tinzom. Sani papa suban otimi ya boni timi ya papa. Edu ko ne nchen so onye papa. Papa no onu ubedie. Ko ne nchen so onye boni a, boni no onu ubedie. Baba ya bonya boni da. Etom de bi o so to strike ya edley. Ko gine nsuo bi da wo fitire o man tam ukrom. Eno na wo twa ko afuom. Eno na wo ba no wabra na wo bo bi nom no. Enti so ya honhom boni de ya ne ono na ti woni mo. Enti atwa bi na wo ya na ma de ya ne ya no wetima du nya no bi ko wanom ne fen. Jeno na wo so church so da bi wo ko ukrom wo so okọ. O fast right tutugu nsuo mkasa tro mo se. Aya na ukure aya na okro ye. Omo na honno mo di nya ho de say the sprite de no. Omo mo abra bonye de. Why bone? Debi. We dey be church wa akwa no atwa mpoa. Ukọ na wo ba se come dey ukọ anu asa akoto. No mo se anya no. No abobi no anu. Ili ko be na anu nsuo so Bible. Usi fie wie ne nsuo na ase ya abosom sam na akọpa machi. Iye ntum gofo man koto no na nya bi no mo fie. Na o tia 150 million na machine back the gay ya because nsuo na o de say kofa mo na timenya nsuo ani bi. But ya no ye nim ses. Eye jimi ni pangasa no suatira o se nimbia na nyame kan uni nimbia obre. Nimbia ye nie no ye bre. Nimbia rade ye kwase je subonti na djuma pa ne sai. Rade ye da bo ne betu wiase. Say ye no mo nko a. The same nsuwa ibi. Na uradi nyankopon ne asuafo ne nam. Na wo se ne wo firi won nchen kakra. Afọ mu ya no so na nsuo ne so ba. Nsuo be tuma na nteso. So reason ne ya dai. Here na team communication be na uradi ne nsuo na otimi fa ni.
ona mo ba sa na Peter hu no wo se papa mpesa me ba wo nche wo se gidie ne wo nkwabra afa di wo si mu anu wo ko ewu start se bona ne nsuo na esenke no nsuo na ye nyame papa ne nsukuro no esenke obi aku no eno se na wo ti ase e tia se o suba mienu otimi ye papa otimi ye bone wala Yesu nam ne so ba wonamani nenso Peter mom sisi okọ Yesu nche na ehu bọọlụ no ne nsuo na nkwansida wo senke no wo kuna do akone in presence of Yesu kwesi se jani be so ne nsa no sa lefti ni biem se na wote ase nsema makika nya ye nsuo me ya bobe nan ni num so ndi ehefa na hu se Yesu bo ko nsuo ne nche kwa do me ye ohun ahun boni na ti bodam ni mu no otutugu mpla ko mo ko he ye nsuo mo ko dai etika ya kan ye kura na wan na ma ahun boni ko tena nsuo ye Yesu woni muta ye ndi oya ni oya mudia munya se manyini muna munim nsem ni nyina na munya sa na mtachem da bia se awurade ahunu ni amote to ne honhom be fa nkura bi enim hwe so mo mu dan dasem adi mo mu dan de enipa beti ase ni nyame be so oje wo mu de obeje wo mo nipa beti ase o be ye okay daate mo mo hunu se de wo so mo nante ate ase kwa asase so iso akodi nkomo bi na ti se ya anadan ye tena kuruma asembe ne asofo ntimi nka onso obi atima akoye ombone da ohunu sofo owu yeso obi de kobo ni tuda onso sofo yeso obi de chance kana omuni makwanche omudi gu akwan mu a ukọ ne nchefe nsuo no bedane na ti akyerew na soso mo nchi buza amuza yefo ne pe nsuo mu dan sie ba nya sofo muzi ade ne nye ade na mkotu nsuo na muzi anya mkotu nsuo ni wa no ma de ho no ma fele na muzi ma soda sane ye dan ha ya asori kese bi wonsi nsuo so na ade anya de ono ne ko fada mfaide ade akase ti anu ye da ko ne nchego nyanse mu nsa ye no kura mpaza ya abosumsum enye etan a kan nche no wakotena pe bambo ndiwa ben no kuna nim ne awoye ma no ansa no onya akonya aye ne awoye no ya mu mpe no kura kan na kuro ni mfa ne ntoma pamfia aya ye bi Kristo tikitu abi obie ye ni adwenti asem wo nyema nkitigiti bi wo da bi ye kase be ye kase so mo be kase ye munsam ado nipa bi ko hunu ne ye kro no be foro so be ye de ne nam kwa so ada na aye sa ya ye nyanye me bi etetete sa uye nipa wa ya sofo kwa wo subanfu na wo subampa the president wo subanfu ene wo subampa ahimfo kese wo subanfu wo subampa omusubanfu na kan ho anu aton prota me nipa mi sa na wo se mbobla o so ko sa ya sa nya me ba heaven no be ko bi sa na nsuo ne sotie o subanfu ene se obeku ato akone no wo subampa so obi yare na adekoda no be sa ne yade no da bi e ka omo bone se ya abosomsem no mo papa no so ye de esem ense Christo step eno so ye de esem ediya we ni ewom oh my god tell the man living thing dia urade aye eno na ye nhuru of course o di ase kaya minim nyame ni pa bi tofe kora tofe otimi to o de ko gu nsuo na ja mo betra ni fie di otwa di be 3 days a ye mpawa na kwa sasa tofe na begu aso dem mo kwa ye tuma mu se na mutam bidi mene baby free ye tuma ma na mutam bidi o pa wa de ma wa sharp na ba no ya na mo je yede ya bia no kure wona ye mfolo no kure na mpanyimfo we no no omo ye good na me ahira wo o ma bobre bi o ma dikan o mo de ade bi ahinta ye kokoom ye o kofo bi okro mo hyenkom mu fi ahom na bi o mo ni so ba wo si Jesus say ye nyina nyini hweme amama nsie o start na yin fa na free enso se no si Jesus o kana no bofu ene o zo no ekyirem ba na me kuro mu ahwani na me ye wan ahwani no ekyirem ndi eye den na wo de ye papa no eno ni asem because onipa bi a wonye han ne ba no odimi nye han na djuma no matter ba bi ade odi wade efiri ba no de na wo de ye ene be kire ne wo ye okay this was so nsoma wa ntimi fa nya na djuma ene wo problem ewom ene ne yebetimi asie Isabe beta frata sa wo no manyi na afiri ho na waka bibi na nko ni yi a eno de fa ho bai ye ni ana sofo bi yire ya santini no ba be kan ja zanfo nyina so mo preja fade ko mu kuru nti eno de betuma ye omuni but wo hunu ade bi na apese wo nka na waka ne ehunu se de ne amasiko dan ya me ka jo mu nyana se abrabo na ye bo no ena fom sa ko munya sa de no mo de ye pe sofo bi o ma kire me tema Kristo kan se
wakɔ nsuo no ɛyɛ bosom nti obi anko man kwata yɛtumi ka kyerɛ no sɛ ɔmfa ne ho nkɔto asubɔnten nim saa mprɛ nso na ɔhwɛ adeɛ bi a yɛale kwato ni ama no saa akwankyɛ na wato ne ho atom no apie na wato ne ho atom ne mprɛ nso na kwata no afi ɛsɛ mu nsuo yi yɛgya no ahyi deɛ menim baabi yɛkreti bonsam kɔsii mu nti a yɛsɛ deɛ nti na natetefoɔ no wɔ mu gyidi ɔmtumi kɛɛ sɛ kɔ ho ɛberɛ Elijah wɔkɔ na ɔde n'ahoɔden ne ngusuo ɛma Elisha ne first na ɔde yɛ nsɛnkyerɛnne na ɛyɛ he yɛ asubɔnten ho yɛ asubɔnten na ɔmkɔfa ayewa ɛne nkyene de saa yadeɛ yɛnyae saa o quotation ya na ho no motutu afiri Bible mu dia na me pom no mabuso ya na omo nka ya na motutu afiri Bible mu dia no no bo ni wiase ne baaye no oni nsuo ye adwuma saa nkwatiri nsuo da osuma ayi so onkoka nyamesem wasuma me kai din amebo so onkoka nyamesem no ye se odwane no ye nsuo so no okofa wo fa nsuo so se wo odwane asabe ye ma de nsu mene ne nya nsuo awurade ma nsuo adwuma ye akwa ni dwane wo so wonko obetom otom akora ne mame oto nsuo ma na yama de nsuo amene Yona de nsuo Yona 3 days odi ase na awurade asa ni de nsuo akasa na de nsuo akwafi Yona atokoko so enti nsuo ni adwuma yama Kristo adwuma ye Nyamene wafo, of course, yensheshe teneno. We have to look for the right path and of course follow. And ebe boya madi. Eya na zankwa. Mobi ni shemu. Kumasi ofiri kuro mgoso. Ya be campaign for be kan kire o se. Mo kwa mu nsuo bi ambatu ye yemfa funu nka. Monya amamenansa. Yesa mbenya asemansa na modi. Eda ho besine. Di sofo kura nu yawuli e be fafiri Kumasi ba. Idu odi nsa ebo mpaye ansa na watimi bi atwam. Ada na no di kan jeze ya abusumsam. Judo pa di funu ni atwam. Eko 4 yele. Amfa wo yele. Ai, ada na ya budu amfa no nte wo yele. O de snap go nsuo mbia wa ye bone o ko wale dia fa snap koma en dia waji atum abla nyamena na kaje so ni oba na opena ye no ho de amamere e fan so di amamere ye bone ana amamere e papa e bia na ye bone e dia njeje nie la na so bi be pio na sa so ba oni nsa ne ha we ye ketua bi o sa haban we ni o kabo mu odi dare afo dare won sa haban na se o so di gu osubonten o di gu nkwantanan so ana bola so na epra ne ho musuo nyina ba bi sa na di gu no we ye se ba ye sembo ade o but me an so fo jeje ni ntino o bo so abosum se mu adan na ni wo kro ene ye ne oh everybody let me go for a commercial break, but before I do that, this message here says, good morning, my nation's creeds from Joseph Bless. This from Joseph Bless that says, Kumchacha of our world spoken. Aluto Noble says, good morning to you, the nation's crew. Well, Bibi says that I am good morning. I would love to talk to you after the show. Fine, so there's an SMS that came in. I'll do that, Bibi. Thank you for your message this morning. Shalom Sparford, thank you so much for my weave-on today. Well, let me go for a commercial break. When I come back, Koowaa continue. Stay with us. We'll be back after the break. Mampa cho mi pie meba sesie. When we say me ye aduane, we say me kokuru aba. Akagadu ni garlic na ma wo huru egu asanga no. Chimame ya na me hihye me nsa. Me mpese bebubu. Spices. Omia e natural. Eno. Na be dintina abere wemu na nyim da. Mankasa no ho. Me so ntwu akagadu na garlic nfa mam. Na wemu na nyim da me yo. Na ntiwala ndambi so. What choose spices to atanka. Me pemi bibia natural. Anti sankofa natural spices. Nka o say the maranka samipemate o say the maranka samipemate the natural tea sankofa natural spices ana na mbiso nchini nyim preservatives nyim enya anka say ye kwem ha to fudi na wode ye kakadu enketenkete prakete o yede ebetwu bibiara sankofa natural spices so en natural nkasa nti wo bibi dem na etu de sie ade ni nye de ya membre benya mi bibia natural sorry ko this advert is FDA approved. Abba, I need your semnio.
odifo bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson Kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku yebo ansenkyere ne dia wo ye japekrum empokere ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku yebo a osi awiemfo ba Mampa cho mi pie meba sesie. When we say me ye aduane wo se me kokuru aba. Akagadu ne garlic na ma wo huru egu asanga no. Tima ya na me hihye me nsa. Me mpese bebubu. Spices. Omia e natural. Eno. Na be dintina abere wemure na nyim da. Mankasa no ho. Me so ntwu akagadu na garlic mfama na wemure na nyim da me yo. Na ntwala ndam so. What choose spices to what? Atanka. Me pemi bibia natural. Anti sankofa natural spices. Enti nanka. O say the marankasa me pemi ba natural enti. Sankofa natural spices. Ana na me so. Nchini nyim. Preservative ti nyim. Enya ankasa ye kwem ha to fodi na wode ye. Kakadu enketenkete brakete. O ye de ebetwu bibiara. Sankofa natural spices. So a natural ankasa. Nti wo bibi dem na etu de sie. Sie ade. Ni nye de ya. Membre. Menya mi bibia natural. Sorry ko. Kwachu Krato oba KUMAWOOD and I say home television. Streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV. Some Dark Post Initiative, some Dark Post TV. So you're live or subscribe to your channel no or like your page and comment it na share na afon so NYB a share and pay. You run in 71 story making headlines on today's Koowaa Show and I say a year couple sir. Over the weeks, me I say almost some no abedi ja social media also for the area Sabrino as of Jumano papa ne dia to no ma convert omo asori dan e dia ye afu obi a etwene sani abasa obi e kasa fa ho be ma ne ma me aba be kasa sesi oba na ma me so no aba be kasa de o kan se na ne ba no very distant no very distant and sana obeware eye go eze grandpapa na in fact me pese ya yeko ikuti fi maame yenum esanse se kaakum yejeno kwekwenum ede ne si ya masese maame no wayesi sebe son sebe nyano nkofo ekika nkofo ni boni onum bia na ede ne koso. Let's watch the video and come stay with us. Na womieni na atimi akwaye wei ye noa enso de bempo owo enoa empotro sebe private nya atimi brand e de ye what bi da e de benko osuwe kra oba no say wo ye nyina onwenam ebi wo ye nkwan me ye nkwan ne saama no de bia ma ye stew beans ni stew bia ma no onwe o se nwa sole no ye nwenam na fe de wi ase a omutimi de awo nyina ti ye aduane de yise nyankopo bem ese mo fra no so efiri mu no so ehu ba bi o mo si o mo na ye hunu akiri kwan eno no o kire o mo kakra dabi ende minimum hwe e mo fra de kwan na me kan na nsia kwan na me tese ba ko bi a na waka na okuta ba one ne kasa se mo nsum nyankopon na brunsam na wonsom no enu kwan na mi wi nti eche na se mete se yesen kwala ni ne waka onu kwan na yese wa kuro bi fie asem we ne ka din o ne ka din pa o mo se de wonsi but na otesen ankasa yes na oh ya kama ene hu no a na no ho ofe pa nti na me ka se na me hu na che nti e bra wo bae na no aye sa no na mi sa de no so yale oye kama pa so kasi no ji o ye yi a na no krepo pe life pa now the voice and so it means oso dwumtuo mu and anya agro na me mani nyina okay e wabusia nim okay
munim to pa the question is krasa bisa asem we no ne kana onhu se de wonsi enka no fa but mo request say yetie be ma wo mieni na atimi akoye we ye noa enso de be mpo owo enoa empotro sebe private nya atimi brande e de ye what bi da e de be nko a osu ekura oba no say wo ye nyina onwenam ebi wo ye nkwa me ye nkwa ne saama no ne bia ma ye stew beans ni stew bia ma no onwe o se mo asole no ye nwenam na fe de wi ase a omutimi de awo nyina ati ye aduane de gise nyankopo bem ese mo fra no so efiri mu no so ehu ba bi o mo si o mo ne ehunu akiri kwan eno no o kire o mo kakra dabi ende minimu hwe e mo friend de kwa na meka nansi akwa na mete se ba ko bi a na waka na okuta ba one ne kasa se mo nsum nyankopon na brunsam na wonsom no eno kwa na mi wi nti ache na se mete se yese nkwala ni ne waka ono kwa na yese wa kuro bi fie asem we ne ka din o ne ka din pa o mo se de wonsi but na otesen ankasa jaisire na ya kama ene wo no a na no ho ofe pa enti na meka se na me hu na ache enti ebra wo bae na waye sa no na mi sa de no so yale wo ya kama pa so kase no oji o ye yi a na no kure pe life pa na ne voice nso timo se oso dwumtuo mu ya ndi nya agro na me mani nyina okay e wa busia nim okay munim to pa the question is krasa bisa asem we no ne kana onhu se de wonsi enka no fa but mo request say yetie be ma wo mieni na atimi akoye we ye da ho no we mpanyimfo se de na asi seche dwamase a atumpan ane de enso na akote bayira homema amu akasie mpanyin se ni owo a wo bone no ya wote ne ba bi nka na wo ba kwasia so wo mmere se nipa a obetete na setina mu community aye dina senia kofi kame ede ne besie kan amu nipa oba wo abosome nkono ba watena se ne ye anan kwan na madi henkwa na obo nsamsem bekwa akuduru eno henkwa na abayi sem bekwa akuduru even Satan na wo kremu se ono na apese osom no kro pade pa Satan pade fun na be hu oba bi asise Satan aposes ni bi hu na so oba nie ne ho fe kara kokwa hu se kokwa wi no yemfa nsuo nkan Satan pem kwasiafo ndi ehin fa pa no mdo mu die yifire because me kura me tie me nyini se Satan mane omo in fact nyame ne de omo so omo nsum na Satan kura so omo su twa ntrato ne so mu twa ntrato ne so dan o mere twa ntrato Satan o mfre omo Satan calling mu we mu nka ho ba bi omo do ma de e ko no de emse wo bibi foforo nso wo wi ase a afi na sa bibi kro no yi omo na omo na sa side no omo da no dan na bi mpani se motene he sesi kani bire ma akora bi su di adwanan nti ekobe wi hwa na da bia ya ka se uyo nipa na wote ase a ma osunsun munye duru sura awurade ne bu awurade na onni wachi e wo akoni asa nyina mu boy wade bi wa wode wabra bokoye a sa den sa kira ba mpo a ebedi unya sa o kai so na aye sa ebedi unya di sese ni kunu ne jane nan a wode ye aduane no ana wono ane de ana otiwe kakra no abrande na se esu ache so enkomo mdi ye no ache na ya soye ye de agumu tuo so ye de agufufuo so na wote wonim se we na wo baba bedi wagimi ana wo yare e woni pa bi wa wo che na wo so de sotroma na adwene ba fie na wo ye adu we wo se ye buo mo za akromfo wo se ye yi o man na sojafo cheche o mo bo adem edu mo tie mu kanse ye nye biem abon sam kro dwane free wo ho emo mu si om dada ma ya busisem eni kwanse si wo system mu we wo hina ade we akoso wasase so take action you don't need to rank of we mu sam mo tena ho time eni kwanse happy eni kwanse si wo abrabom
obeka se me ana me de me ho ba wade bi obi ye evil o so otea no ne na ni ba no so it was say wotea wo fi odifo antete kwa hunu nyansa na nipa bi edi akire jimi sa aba no o mani bo o mo so no nipa oba wo de o freedom of worship nya pese osum bia obi ni but to a this extent there wo di busubokura kakura wotum e was say discipline no mani bo o mo so ba bia dam na ko bi de etiko no mo ba fie ba bia o ma ye o mbo nsamsam aduru bia o so mo ba fie ade won je se bibi na yo mosa bibi kro nam se ya mo no ma bibi kro ne nsan go ebetimi akosa ma na ye ebro yes how obi o tusu ogu ni sise kura honhom me ha ne teko I know dudu as aba aka na we dia on fi ete ne soko don gra bebre o mo fie no mo agimi pa adom nya ofa bi a ode aba ma ne ko mo video mu gimi ni nyina yira e me no ma be ye ni pe bi tete aburuchire di tomre bi ama ba so nko ntina Kristo se mfa ba nka me abofra na wowu na so ode aba aka me abofra no na wo je ne kra firi boni mu ana wo seye mu disi etuma kan se ya tro ode a etomre bi o sa aba aka nkofo bi o mtusi so o manyini we de ni mo bi a wabodam o tikuro bi so o hia no wepu o hia no age ho ne mo hia no wepu kro ni boys nyina abo ma no hia ne ma no o da se tikuro mo sa na mo no wantu biem honhom ana de ne fa sa akon mo ane ko e ntomle bi obi hia baabo unu kromfo bi a ya buna mo awe sa ade enso so ja akron no bo nanu no obi kana se wose ye twam se kan ye twam wa ye twam timbe na nam tire se na nya aduma ya me dey mewu nti se no ko ne ye kye no ye de ko police station go gu so ye ntomle bi obi o so ma de bi wura ne bere bu mo wu se sa ade ya me ye na wie ye ti se anu ye pie to kakra ka bi a wa bo ho de bi ayi so emfele tu ti se ba bi a waduru no e kan di ye do ne dia o se ye twe no Kristo si enhwim bi mfiri je nim obi o ye de ne de ne hwim ni firi ba bi a wugina yesi ye ni say dia dan trust me asiafo be do so obi be ha ni die si no so kon ado se onso peni wi ase foforo ono so nya de bi ye extra order na afa ye hunu se ono so akoba bi foforo na omu digimi sa na mu asi ebu om kakra ko mana sojafo pa no mbi omu koboku no na wura wo mbre buom ese gya omu sa wale fo ne ye se beti sa testimony ni bi ma ubekom ma no mo no awe ubekom ya nkosie eno awe se ya mpa so ma wudi a ye nhye omo because akora wu a o se nipa ba ko mi ni hunu ba bia yesie no ye nhye omo so omo nkotuni nwe no mpe na hade ubekom omo no de ye omo nkwanfo na we na otena wi ase bobra se ya de na abenya wa ba wa chim na wo no na ahwe na nim ma akora we wu na se o ye nkwan hu se o bansa na wo we na etimi fili dia ba bia mo ko no mo ko echi o ma ye di mo bi o mu wi ase ankasa o mo de ne spiritual sa wi ase ade na o mo ye na ubenya den nti o ma ne mra ne ntia wo o ma ne ma na ni nko won so na bibia nkotote ayan ebiem enko ma awofo aya na ewo ye kan bebisa wasem nana ohene ohema ne to me maame ne to me papa no mpa ni mka me maame de saa na no wote eno e primani onyini wo society munya no obesesa sie be ma akora hunu se abofra fa kwan we su na wonyina wa amfiri ho no nya to ama akora ne se ono aduru ho a isi okoduru na ho de ame mi to ma se wudu ha ti na awurade nyankopon se kira abofra ne kwan a omfa so onyina omfiri ho bishop enya adwuma ekwampa na wo de ma abofra no eno ane kwan obefa so ya mesi minyini eso madwebo mesi mi firi ma me ncha kokuru foforo so ye go so no wo susu se me kwa akwese me life to ba behunu hunu am te se no abom bia se be anka me sa akomachi enye nya me ne hunu ne ntem ko share ba bia nke bia na ne yanko susu no na beba eno nti go gina so oba atan apoa enso no awidi kaka won sa fe mi ben ni do ma mi nya ne pema ene ye ne nti abrabo oso ohunu ni ya oba betima ya nsa na ogya ne pedi ama no exactly eno ne hawo ene oba atan ya wa woto wo kan sa obedi agyanan wa say ne kan wo usanse ohuna che utime to oba sa awram se mi hu na che what ye mu bia nyinu ma me befa bag abobo ne ma hyem se wo him ba hebe bia me ma che bia fa ho baby ya me kwa akotene bia me maame you see obaba behwe baby kro it is obi aba wala oba no de na hwim na ante ne nka bia so hu se baby ode ne ko no wo te na firi mu abusunya nkyerɛkyerɛ ho yi na ko wi ase foforo asa wi ase ne de wo haw no ye ne beba mo so
ɛna ho anim kwase na aka ti se na me pese mbisa se ntia oba yi maame ni asma na nka no obi aka se an maame nti wanyini kura ball de ma kama se oba tete sei no ɛde na ka kyerɛ wo awurade de ade bi agye onipa yɛntuma ahwɛ so yɛ bebu aten ɔmfa ho ne nipa ndi na brabɔ yɛ ba wo de gya no obubu sa sɛ na osi kura no ebe papa wo sika no afa soja ni abetena ni fie gate so ɔhwɛ no so na soja ni betena gate na septa flat ni gate a wɔte no wɔtima ahwɛ mo obi bebo wuram bɛkye ne ba kwa ana obi bebo wuram be wi ade wɔ hɔ a soja ni ne ɛbɔ ne so boɔ the mokromfo ne so boɔ nti awurade sɛ ɔba banyini ɔyɛ awurade agyapadeɛ na yɛfumu aba ɛyɛ akatua nipa bi awurade ama wo ba no ɔde agyapadeɛ na agyaw the moment you take good care of mano saa na awurade mo mani bɛku ho sɛ ɔto na sawrama ɔmpe wasɛm ɛno ana meka na sɔre na mebu so ɔmo sɛ man no wotu kwan na ɔde ne bɛgya obi sɛ hwɛ ne maame na ɔbɛba na maame na didi ame na ɛkɔm de ne ba osu na ɔbɛpɛ maame na asɛm ɛnsi da but ɔba na ne ba ne maame ne di agro na ofum bepie wɔn so ɔmo sɛm kyekyekyere kɔ a wosi n'ani ade sɛ yi deɛ ɔyɛ yi sɛ ɔba ɛsɛ ɔpɛ wasɛm koraa kyɛn me na ɔdɔ ɔmo wodi asɛm na didi saa na yɛde yɛnyam ne teɛ so ɔde ne bɛgya wa ɔgya wa deɛ so wusu ani ku a ɔfra no a ɔno awurade ani ku ɛna wonyɛ adwuma so bose da bia nya sika hwɛ akora no ɛno na akora ne school bose sika ni bia fa ato ne ho so sɛ wɔhwɛ awurade ahu sɛ wɔni ku ne ho deɛ ɔso ɔboa yɛnim ɛto asawram ɔde di abɔ ne wedeɛ ma ne ba ne nante ne ba no ɔbɛɛtim akɔ wo nananom kɔ sɛ ɔkora hunu so ɔmo ti sɛ wona akɔ gye firi ɔmo nsɛm sɛ mehwɛ ma adeɛ ne nuanom bia wo akɔso agyamfo agye te akura na ase na hwɛ ɔmo wode ne nana edi agoro wasoma ɔmo te hɔ ɛna wɔhwɛ ɔmo ɛka ne mako kuro bɛfo so atwi ne ba nkyam besi ama nkora na nya bi adi na so de bɛkɔ akɔkyerɛ ɔmo ma fasu ma fufuru bi a ɔmpɛ ɔbaatan a ɔma awo a onim sɛ na adwene nkɔ yie saa na otumi gya wo nana no mo de egu ne so because faso bi amfiri abɔfra ne nkyɛn ma nti ohunu faso ɛwɔ ne so abaatan bi wo ma wa wo mani sika no wo ma ne ne ku wɔn ho obi a wo ma bɛ 5 ebinom de yɛ ɔmfɔm ebinom de yɛ de ne ku wɔn because wuni kapra wo de brɛ no akapra fo ne dware wɔn hyɛ wɔn mpaboa pa ɛfɛ so wɔn akɔ school wɔn akɔ asɔre pato de yɛn de hɛ wɔn yɛ soma no nkoto bidie mra ntɔ mɔmɔ ne mra wei mu ne kɔ school mra no yɛmfa nyɛ aduane ma no ame ne nya saa de ne ntu fie o nyame na ayɛ me nɛ ɛkyɛn ho ntu wani bɛhwɛ no ana yɛn wanhwɛ ne yi no wɔn na apagya afei mo so ɔto na yare abɔ ne adeɛ no wɔn atwi wɔn ani sɛ ɛyɛ ntete yɛ ade ne fɛ mu obi anim ne yɛkyena bɛwo nti nɛ no no wahwɛ wo triti kyena yi sɛ bɛyɛ ɛkyena wo papa a obetumi atwa so aba ɛkyena wo mfa so abetumi bi ahoɔ wɔ ho wɔfo bebree na nanom ayɛ yie odimi nya proud nka sɛ me wɔn na ne doctor because of the odi a wɔ akora ne mu nti odi sɛ yawo te hɔ nti odimi nka hwee yɛbɛsrɛ yɛma yɛ ne nko adeɛ biara ɛfam wɔ ani so ɛso ɛho sɛ yɛyɛ deɛ asɛ nyɛ deɛ yɛtumi atwam wɔ yɛabrabɔ mu nko adeɛ yɛmpay attention yɛnim ne yɛkyena ɛbɛkɔ akɔ yɛ de ama yɛ ɔbaatan bi ahwɛ nkɔfoɔ deɛ yie ne ma nyinaa bɔ asesa nso olive good because ɔmo ba na kwan ɔyɛ ɔmo yie gyina sɛ ɔmo aduru baabi a ne ma mfi no koraa ɔmo ka yɛ biribi de ma wode da bi adwene wo nko a wodeɛ ho mfa ho womea asa wonya biribi di a asa ame panyin ne nana no mote itimi de aduane brɛ na ɛhyɛ dɛm wo bu ni kakra pan no wo bu ni kakra na ɛkɔm de nkura no ɔka mo nkɔfo mu kɔpagya mra momra na ɔde abɔti na wɔte wɔ kama mfa mbesie zi no otriti mu sɛ ne ɔpɛ ebetu makokora mfa ngungu so na nana no mu gu ho ɔbɔ ɔmo ase wɔbɔ na ntwie because onya ni je de ba no ade agu akura na ase nanso nkura na nka sɛ nya bi ni aga sɛ wo ye obi da bia na meka kyerɛ ɔmo sɛ enipa no asɛ bi wɔyɛ abɔde no wo de ani die ma no de ade esie no no ayɛ akyerɛ ɔbɔ ade unim nyanza ɔbɔ ade na ne hu ma nyina no wo yɛ ade akyerɛ no na ne ba na ɔbɔ no de ɔba na ade asie de wo sɛ de ba ne fira kontu mu ba no wadware no nana no kama mo ahye mo ntade mo na de bro mo tu beto sa no ani ade come mommy is here come mommy akura ejina wo ntia bozo aye suru ho pa asema ka to so ba tan bi so nyesma na oje jon say oh my kama wo je omo okoko ya kowro ne be ye fi kan fa ji mi kowro ata ne so mo tiji akura ne sa fi se wo ye me omu nyina nkoso ye de etufo da bia o fa bebo wa mfa da ache obeka se ofa ka kire me na mani so ene me ne obata no omfa ne nansi fo mo ntu agina pa obata bia ye fasting abompa ya ma ne ma onya osa odi odidi me ya na aka ayi ekurasi gate ano wa ye twon na asi ho na wa japade esei asebita flat obata wa wo mamudu na wo mani na wu amna ka ye nkase wa bayifo ye ma obaye anti hunu ne wo se wo ye na mani bi nka ne hunu se ye san si ne si wo wi ase mo nyina nko de ma sister ya yi ma mi de no bitma ya fa ho
da wait my bibi okay say home na say operating home no so nyina agya na wosoro ndu si gyina ye pa ebetima ya pam ada ho se na nanum timi kwaji bibi be sei fie bia nso betima ji bibi ebe ye fie e ya brabo otu anamo bibi betima si well otu anamo bibi ebetimi si nti ebe say maami sorry waka na ye maami no omu gyina echi omu komai omu na eno ketiti we wonna baby ameko biara na osame mi si so amiame yese miame kwa metena baby ameko akotene biara oba behwe baby ame wo wati asie de biara obefre opeso humi ti mi so kra no metona 2-3 weeks mi humi maame kra na baby yaye mi ade na wo se ojeja oba ne sa wa wonu asoso hu na che afi hu no na wa yesi how maame abatan mama ye nimre ehwe mani no mo ye dachi ebisi sabre amti mami da so control e o mabrabo de me kama ka de mi so no ka onyisi ene hyiwe ene me hyiwe ene yisi wati ase misrabo o men sorry na ya sorry adachi ya na omode sobo no ebeboye e wom se e ba ne bebre aso odin na so ebe ne de no ba kan bi osidan me ka sat makasa o mu mi se ne mami poneme bebre hu ni say your stepmothers you stay your stepfathers ni ajade ye form ni hwe enso kwa ni kwesi wo mu aso nyame mwaye na yenye suti your final story ya de brema no pay and say last week your story say funny face say be so say be nyaado oba your friend Vanessa on ne wo ne mantafo e won say be dija e ma branch say nyankopon amemu a enka broken heart say be so ni na ho so na oba so no ntina biu ana woni na ho so be ma so no ntina biu ene wan hwe yi pa de ebeye wo no nyame adaroma abranti femu ye ne dambo kra ne sa nsema ne ni kwaso beken na okekae agi mu anum gwase ne nso bo ada nyankopon se gina ho ehia wemu na ade me ba be me bo wo mo ba we nkwa no ba we so mpa wo bi mu ana mfa onye hwia ma no nkwai bebre wo ho etwen wo nyame adom wa yesuku funny face alla uhuna wankasa obetwea ma no ankasa ene oba ba bonta be kasa o se an cry and all my funny face cry pine and my new one and man. I feel like a funny face if a phone and friend and say, Warmra and Camrica Tente, what the book. What am I for say, hey, girlie, theatre break, social media and so. Theatre break, who is why I come and where who call in case we are. And Kabaka saw the phone floor and cover over banner. Well, and then soft mammy bless her. What's the funny face, hey? Miss Slow, baby, what I could do. Baby, I am compass or do. Obano, Chanasambo. Jana Chidikra, Sankavana Sakoy, Miss Sinia, or Sosidia. Can you woman's why I come in? When Yanko baby, Shen away some poach. Nayanko, iniquities of Mammy Bless. Nayamra. Yes, on Kensi so. Yeah, good. On Kensi good. But sa won pani bie mu anko won kan si supi se ba ono ye be ma wa bie na kuma mu ama neke se yo kasa bebu be se osum aberwa ba bie bo hwe de kan fa ho sana ti ana ujai wale wo so ujai wajai hwe wo yo ba bia na se ujai wale na so konya be ma foforo ne nete na se ujai sa be ma na ne nete ne wo na wo mpra dada no koma ne fa wo ye kwase ampani ade no ne nete ne wamie sa akoma ni mu ama no first na enei wakwa niema anya yie no wahu se ba bi okoye na mmoa no eti no osan babak no wakwa ne collections yie to osan babak because nipa no de nani to ne so no enu nche no oye ni ku ni sa no sa nipa no de nani to ne so no wa mmoa no eti osan babak na funny face bad ya on the obeji na wa watu minyin ni se no kre oba na timi ababonten e ka bibi se on kan si supi se ni kunsa mefa ne de but e na dwenkyere no wo kyere se be ma ne ba ko no de wabie na kuma ma de ntina no ko wabie na kuma mama no o se ma bebre no e ya mo ni obiti a o mo hwe be be ma de o mo afri o ni one ne ti no esan se ni memu aye den kakra ma no no nti no like on fa ne nye hwe ba bra na ni ema wo ho no na be ma ne ye den na oboa oba no be ma ne do ododi e de kyere we ma but ma wo even wo hoyi se be ma do ni do di bebre kyere ma e na ema fa be ma ne se oyechimifo se wo yo ba na se be ma bi do ni do odan ni do di kyere wo so be ma ni mu yie si supi say yes on can so yeah good on can si supi
but sa won pani bie mu anko won kan sisu pi say ba ono ye be ma wa bie na kuma mu ama nigga say o kasa be bu say osum aberwa be bi o hwe ndio kan fa ho sana ti ana uja wale wo so ujai wajai hwe uyo ba bia na se uja wale na so konya be ma foforo ne nete na se uja sa be ma na ne nete no na wo mpra dada no koma ne fa wa wo ye kwase ampani ade no ne nete no wamie sa akomani mu ama no first na enei wakwa niema anya yie no wahu se ba bi okoye ne mmoa no eti no osan babak no wakwa ne collections yie to osan babak because nipa no de na ni to ne so no enu che no oye ni ku ni sa no sa nipa no de na ni to ne so no wa mmoa no eti osan babak na funny face bad ya on the obeji na wa watu me nyin ni say no kre oba na timi ababonten e ka bibi say on kan si supi say ni kunsa me fa ne de but e na dwen kire no wo kire say be ma ne ba ko no de wa bie na kuma de ntina no ko wa bie na kuma mama no o say ma bebre no e ya mo ni obiti a o mo hwe ba bia be ma de o ma free o ni one ne ti no esan say ni memu aye den kakra ma no no nti no like on fa ne nye hwe ba bra na ni ma wo no na be ma ne ye den na oboa oba no be ma ni do edi e de kire we ma but ma wo even wo hoyi say be ma do ni do edi bebre kire ma e na ma fa be ma ne say oye chimifo say wo yo ba na say be ma bi e do ni do odan ni do edi kire wo so be ma ni mu yie supi say yes on cansi so yeah good on cansi supi but sa won pani bie mu anko on cansi supi say na yeti ne nka no e cut across be ma do ni edan ni do edi chirewa na waso ni mu yi enye se bi so betuto na ase na ukọ na anyi ya afi na akọ comparison sebi we are mistake sa na be ma do ba dan ni do edi chirewa wafa na se oba we de wojimi untimi nyaame afi de obekwa okopema fi utumo si ye rade minyanka misa akoba obekwohi baby akodu ye nka hwa baba mami am se ne de wakasa papa dan wadi nkomo na anokwa se mewu mne se yensusu nyunu ababa no obi anyunu no se so sika na sema okan ye no onka so okwa aware one be ma na awo na bibi ndi wasu ntimi ngwa ni bi no de nkora akọ encheze papa no nya ne ma ne nkora no pesa ware no oja yinti na nakoma ahude duru ba bi se be ma no kwa mmani hu nkora no no akọ nza bra bon na fom ahokyere wo wiase okaso ofa nkọ ntimi nhwe o msanya nka papa ne kan wo betimi na wo se nya na meka se nkora no kwa mmani hu o pa se nkọ no ma kwan se obehu nkora na ka midimidika de ne beko edo makoma no wonka ono ne ho asem and there's nothing wrong with obi ni obi agyae na one wo ma ose nkura no de na akọ ne papa wa na obi kwatimi de kokọ so wo hwe o mu so data obi wansa aferi ona mo pache o se je nkura na hwe o mu bi and this is not the first time obi ni kunu agyae a nkura ho nti omo wa yonkofa wo mo ntem bebiri nti afutu a me expect free oni pa bi wo so obeka ne se ye ma na ye ne be meje ho ya untini ade nkura aboso no nkura hwe na fom ya ye mfa ni de se fata ma me ma se bufuo ba mpa sa side no because once okọ ketu abi na fedu oni akoyo ye hunu se be ma ne kan ho bia na betuma hwe nkura no enso se wuja afoforo no prikikikiki na me ma ne kwenso de ombo na namo de midika de o ma betena za fedu osu nya obetum midika de akọ na ma bre papa na da na me ka se nunti na be ma bi di nsemu na odu ani ahwe kakra because wa kura wo ba na obra bom nya be ma wodua ansa na ne ma abra bom ansa na mu nyina afa akwa mo betena ne kwan be fa so adidi enso be kum na sa be ma kura etua ne ka wo aduma mu 1500 enso ko be fa so ayesa na ma ni odwene ho abo se edize wo se ye wu ntamu ye pressure so na ye kom wo abra bom enye easy edize se mabufuo ba ya na mo amadwena ko akire hu se abufuo na ba me ne be ma ne ntem but nya mo fra hwem ni kwase me di me nkomo fa ho nkura nanso ye ma bia ye kura munya bufu pe no mabodam ombufe omu kasa ase se beta frache kwam despite mane omu kasa ase ko kuti na do dan ko akufu ado na wo won nti wo ko fie ne di ahokyere de bi ni fie nti fa oji mi kokora na otuni mu ne de obedi nkomo ne basa ye tra command ne wan yi na afi na no wo kai na wo se anye bia nka papa ni tu siri no kura ba nti betuma mankura ya survive eno na man hye ne nso awari ya de wo ba bia
me tie na ga ni mum so say ko bi mu dia eno na mo bi ka kire no wode ne ba ni madam fo e doctor mu a onu obi awo baako na ni ba ne ho so no na wakoni station oba no oba na fa dem ne yema nyina nkuri nda asen wakada wa fa ni nyina madane dawam titi se obi akon na dam fo nya ntuma mu no aban du obo ne ni anu wosu one na anya bufu am na ehunu se mebu ofundi wadina so ko ono atena se hunu se bia be ma mi ntumi ne ntran ne oye ha me ne ade no a obo ni tima no logo ni yema ni nyina ade ko okoyeso ose ne ba ne de ne one ne ba o ma ne hwe no fokan na abusunya gite ni ase aye ma ne hwe ne yebetuma hwe no afedo mo tena se be 6 months ko afom na de kokod so hwe ne ba onzo mu esi o mutim so mo nya de so a ni o mo de be favor o mo nko wa de akran so ma ne hwe no o pes cafe na be man so bo afuja o so ma ne hwe na afedo of me abepes ko ko jan so hwe ne ba na court so de se ne abebi e be fro kwase akọwa ye ditum yansani kọwa ye ditum ni ye twene hatum kan kwan so ibodi na obi abehu ntuma ma ya na yi ni ye twene me kura me court ndi be mpre afi kura de opempata hono agya wade ye ko no pempata na summe omugina mu ana summe no hono ye ka kire nse we de ona agya ye atone na threat ma wo ba ko je serew e 2000 van ono nye sika man kwa no ye 3000 no de man no sa kan so mo nhihye sika ho mfa ma akura no nka sa bosumi bi o ma akura no fa fene no so se bosumi bi o be ne 1000 eno ye de mo afedo be ya firi ama ne ba ne makwan no wo so be di 2 days ansa no akọ be di we do de ne ba pe na be me ya say yi botom ska han hotel mo ba no ne ba ne coffee be sunya nyansa be hu na de o hwa de a be pini ho di nkomo sere o tikam no na ono na de ono di nkomo si na ade na o se anya na afedo ne o ye okay na de etimi gina force di go omusisi especially mema ye ware ema o madi 25 years ni ade na sa me hu se ne ho ofe na school for da so rush no ene ade so ware ya wo bre wo ro ayan na ade ni se uja ye obi foforo be fan sa na tio edi ade anya asem bi obe na asem no ye ntokwa me kom ma me ho igo ni se na classmate for ndoso to ko mo hu se okoma na ho kwa na obetiri ba ko na afi o mani kasa ni awo ma no o degi kasa ni awo so nya no wada awie afi na no obe o de o mi en solve na me nsa nko na woni meti amaya o ho ade a udi abufu akwatena se ma classmate no wakoda no wakoya se ni wudi ewe na fe na ba fie se ba juntu baba na ejija yesi ya munya ekwa ne wawo ansana da na bi nsere te so do woto no wo se we die eye me bed ni wi ase nyina no ekwa ne wa e ma ne doso na no wayi wo ntu be ma nkwasi asem ni respect ma se ufie ho kora no on fe ni pa bi ko antwa busa no wahunu no akoma mba yo ya nti sa buo ne ye de mama no ya ma so nwuru kom mfa varu nto kom so mfa de ma ye saa kom nya se obi timi ka se me kom ma me wo on chia de kura si woni ni kuntam otia ase bufu ade no di firifie no tan wa ye ne ye chen sa atam su ama ba ma no amene ne ntasuo se okay e ma sa no motia me mfa ne saa nanso ohunu sa ade na ono ayere tam su no ne ketua bi se ba ma ye no aye bufuo wo ko ne ma me wo ne wo ma me mama de ni maame no asore no woko e ba yodium otima ma papa jiwadi amo no so ba be interview aye third person so on say papa ya na tise da o kan na abotre no yeah ade bo aye nyinu kwatre ni mo bi a oni obi a owo ne ma eti oba na ni kunu no enware but ema wo mo ntem yeah no oba ni say be ma ne de me ne nware biem yeah ba wo na me do wo na mpesem no wota but nkra wo yentem be ma na akra say tunufu say ya be ma no ne nkasa kama wo ne nye kama to we na be ma oba no se no sebi be ma menya ne kra no no atibi tumi fu say wo ma ne papa de wo ne nkasa kama say be ya obehwe nkra ne kama kama no afedi onu ko be ma ne ko nyo ba fofora no mpe afidi wo hu say no onyada o girl ni bi ntafi wo twa na mbo no afi no aba wo ma wo ba ne papa ba Ghana oba wo nchen woni ne ye bibia enti no mempe obi akofo ba fofo and in this case be ma na fe no he feels he wish to come back and in this case sa oba no se wajimi a onsan ko be ma no ha chenie obi a wona adiro de na mi ase so wo sa na ope na brabo so ndi o reject kwa na mami asema na woke
On so can why correction say on can so ban so nya obeko so wutie ya yes nemu nkebe ya ukonya waja wo hoko me fa say wado waja fani face hoko do won ware wo ba ne na wo konya ke bi anko be ware e na wado gi na esteem se wo ma ne hwe ne ma wo ma ne hu ne ma afi de wakwa wo say enye easy now you want to bring nkra no frewa me a me frew se fa me ma ne bre me a me frew nyo ho de obetimi ko so want me anya me kakran esi nyame ado anya me kakran ti mani so ntimi kura me nya da bi sese no ma me na hu se e bia nkomo na va na ese di no se ka fani face se receive ne back so pena nke bia nko be pene o no de so oba de na ho na so de man be ba wait ma pene ba te no no ye kura ye kire ya dwene ye nim ye o fani face of course yes ndia no de sa ye obi nkomo and ye nyina ye di yes ade ye easy wa setenam enye easy e to say utu obi fo ne ha ho very easy o jai o nka ye ni sei o ye ne kan ye easy but to wa so advice wo ho no enye too easy it's true e ya brabo no ye nyina ye kire ya dwene bikoro no so to okra wa fili se vanessa se ba omra na ye ntena fi na Vanessa doggy na ene ma nkoto tin kan ene no gre we mu bi akodo no ha ana dan ya wade ba ko so se ye ne nso se obedi ngwase asem firi wasetene ma nkura na ye innocent of course ebi asa no na ne ma na nyi ena nkoma me so wo kran to bi be ka me pedal sa nti ye hwe no mfa mu na tan sa se no nti no ni kwan se omfa na de on de bi wa wo moja wunim se ye wo moja se bi wo koso amfa bufo anka se me ni obi kra na wo nya wo ma sa nkura ne de ye wo dia na emu metima hwe me ma hwe bi ena akọ no hapem exactly ozo nya wade a memene no a na me hi oba ni bi ma nkura na na se ombeba me nchen na me anu wo he bia ma he om ana musika mde be mo anwo mo di mfie bi ma je ma de na no mato ablabo ne so nti ne be kan se funny me ya na me bo na baso why de but wo hunu ne ye mo no ana ho na wonye nti me bi se bi kra ye kan na oba na ye good kra che funny emum ni odi ni ko mu no take decision man ama owu no kra na ayete se wona musi owu mu nim ni otie ndia am de mo pese me ko no ya na ayete sa odi asem na se e no no de ode ko ye nimu bi nti no ya ona na we ko mu na wa ama ne ye ka that e bia be ma na aso atena me yiri no enipo mi ana na me ye fon so oba kra de ameso mani age so wo nti no to wa so be ka so ejimi fo do oba edi ya wi but na nim ni ewu ma nkasa ide to bi bi wa brabo ma tire wa ben sa nkofo koro no sana na abetuma ka tuze sa ba we ne nye no ana we de age no na wo kore to mistake o wo hunu sa futuo ne di ama nti no ye be sere se omo mienu no omunim ne course o ne wo so omu na mo wo so omuti ene be kire se min kobiem me kobiem men nyini biem magini biem epie firi o makache na omo ko ye de ye futuo de ma ne se o ware ya ye gya me kofie na tu me mentena ha biem afono me ye nyai emwa relationship ne kwan no ewa adan ya onipa bia no betuma fa e problem o onzo odamfo kura tena on so cha na o ya paba ni attitude bi nti unu ya kura betena on chenta ni attitude na ya na afono eji imagine so okofo obi ba betena so say yire for years nyina ni mo be ya wo mpe doso nya wo be pe doso nyina obi a wone de yes sa na asem ne te nyame me kan kran se obi a wone de kra me de me na makwaji abeto me ho so na me kan me wo me de no kra na de nka me ko ye obi ha ba de na ya to se ma no kwa wo no abefa me wa betu me tin sana wa de makotan wo fi ba me so me ba no mate ase because me wo kwa aku a se na ye kama abonte no wo be fa me say na so ti say enti me de na be ye wo dadwene me so wo de no ama be hu no na me nim enti afi me say na say nete sa woda na no so say sa woda wo hwankro mu say me ne den na sa kosuan so no mu ade say sa kosuan so pa ne ye bi ne ti say be ne den ayonim bi ye ne ye kan bom ne ya be awurade nyame ye tufo a ni ndia na ma de ya to akone ne se be maka so ntimi ye problem oba ka so ntimi ye problem ye na ye problem ye ne tie pomre woni reason ni ndia reason ne se oba ya be hu me ha onyina no e problem ma wo dwene ho wo ha onyina ye problem ma me ba wo ha ni nyina echi no se me sa ma adidi
It's your responsibility, but your responsibility. What about the fire over boy? Aha, but Beman or Ban for some. Aha, it's Ubawakoma, but Miss Sum. Diane, you say, I didn't in any over your responsibility so money behind. But don't pass out on any own pebani or non per man because on our kita for no. They were deep implication and can say, I said, who could this year and not watching by our own penal. How more than your bay or non pep, say, would be the more wabra. Diana and you may be a member, how no very dangerous to Edina and you may be or Yanni a cockra and I'm the money actually because I am by some would be at the end so hang what Tiadi or hang come and study. But Vanessa Koi, funny face, yes, I only feel one tiny beam. Go how we be a man and come as I yes, aha, you know. Yeah, you know, not as in the might be and Jimmy Cotton from my so we see a jam and I want to shemia. Eh, Radini pay jammy pad, you know, or to mammy, or hang on or no better petra mammy, or Namicasi. Now, when you hear mammy. Aha, and I'm so when you hear mammy, no, what I want to me. No, cannot become me, I'm dimsic and poet, a support. No. And matter what. Yeah, be like nothing, so you can just call and contribute by stories I heard about. So far, I somewhere that's that a bemodi for and I wa near the answer so I'm a sample for natural spices for open spices by the way, and sample for natural spices so could just say bisa natural day now won't so a use mammy. You would be if you was checking your spaghetti. Ma me fa call away na me. Hi, good morning. Hello. Good morning. Good morning, Diane. I'm what to say. Yanko padu mantia na onso e. Adumo. Ti abacho iti wano pe. Pacho, efa Kristo sumo die na make bi. Me pacho. Yes, you can say. Emene bapa wi ya. Ebeten chira hodo. Obi abakasa ne die ye. Na de me ni hu ne say, anwa ya anwa. Ensuo nsi ye nsuo. Untumi mfa ensuo emese anwa. Ema na mfra da anwa bete na ho. Etidia obi aya ohunu se woni ni Nyankopon tem. Bone enya bone ma no. Onye no obi nkondeme obi. Ye meka no. Ataya me sure be brave na. Hi, good morning. Hello. Good morning, Diane. Morning, my dear. Diane, you don't remember you. Train about Kujinashi. Kujinashi. After that, friend, Benema 10 grams of PTA. I got a man here at Santiago. Diane, money at my pa, or your Magana mine, and then at Santimine. And then while we are Opalumba and the Ponko to Islam. And I had come out and said, first, we get chapter 15, verse 58b. If we say, Mobile, and the Pata, which I call for, Nankopon of Nam Kete, and Mammy at Yanaba. I answer you, and somebody papa, is not for you to make us. Diana could chat at the solid dinner of a kicker or bois, which is the machine, or the Gana for yesterday. Now I had to be at the Mekan is a hope for the Mushi. Oh, we have to put through. I could be any all the time they become as the okay, chapter 24, verse 11 now. What take keep up to perpetually. Oh boy, I took for over that they didn't probably more. There is here that they have to see of Paluma, is you. It's still that they have no. If you give balance in America, yet they are in Subina Bay and Nemesis and I am so they are so proper. They are one kind of collect. Now, I want to Ghana punishment first. Now, you put a mixture with Usu. Or not out of the car market. They are to take you. The market, a friend and I had to be one or Kenny, Nana, was only of Palumba, one of Padia, which look at the Yes, I can't no pay that say, you could say fire cause no. Hi, good morning. Morning, man. Yeah, just I can't say. Cook Tata, in some of the baby. May as a media person, I am. Next year, I say, Ghana Hano, yet the near here. Because all the time, the I come and say, democracy and my West Africa. Democracy, Kadinamin Kadia, my West Africa. Because in few at that place, few one more motive for Kudiema, it didn't have. Ah, one more car, airplane in Nara, including one more motive to sing that.
fire papa nkoma yen se me danya usi onsema we ni bi wo Ghana wo ni bi pe 42 people and I wo ni bi but wo mo be akwa e bi de pre ade it will be about within 2 years and now 4 years of person what say we are say e japadi na bi ko fie no tena na ba ka tro say who you nye ni no kasa menke e so na sa ade no na ko to oni kapre enti kumtata eta die bi ya ma me kwada nkwa ya die bi wunye yi uti na electoral commission yi utu a o copy diplomatic passport a ma mpeni o teso na odema because when he said who would need papa to you be the na saka me o nyina bi etwem say who need constituency that we need offices so even the 16 regions grana you don't qualify to be an independent candidate kasa me o me the part of funny face in it oba they make me na okolumba e ka say sometimes you go fie tuma oba na e be man in shefi but them man be usa dani dey na we put camera e your oba ni go to but what we fie you be say oba be man na e sa me wa say be ka so say ko fie di na oba be man ka so jama no nye juma oti oba man na go for so me pa so bo bra me kuchama saa so na sabe ma so no so nye ma na oba me ga na oba ka so jama no oti na oba me ne na go for so mpa na choma mo ma ye na ye nsie bi fi ne nse mo ye bra na kada boy all right yeah that's CP what is your kasa hi good morning. Good morning, madam. I'm here. Hey, remind for mo hoye. Yes, sir. I am see hoye pacho yinti. Me pese ya. Okay. No can see me there. I just ya na me. Okay. Yes, omodi nsende bi ya da. Na ofadi ni na so na ka say di leta. Yes. Or moving time the book of Genesis for civilization. To move on, Catholic is something. Most are women and what to do. Most Crona Yanko Pondo, Mamma, a man of the years and study up. It is more than a few years of Christmas. And the end, you see, enemy are John the Baptist for enemy are Ghana for young Quay Bible and tell them. The better the John about a concord because in Queen and not there. And sorry, Mayan. And I have concord. Near our my concord, you need to see more than a minute. Send you to the Bible and learn to and for you see what you need to a my concord. And to be changed, but focus will come here. Who bet young for now? Omo mutia wona kusu wo na ku ni ta wo tan ko pa to wo mama ni pa akọ akwe but only my daughter o ma na dey ku wan ko no an tuwo mu di don get ko ma pam ko bi and the system it is built on the legacy of the white people or the white man and na ma ye mu bi na yes tradition and we believe in everything we think can say that the Indian no the Chinese need an empathy. Abra Bible not say we be the or one in Korea, or Mania ye, and ye put a Bible, not you with the any some will not know, yeah, really, because a net apart US time head to if you be careful what US from US will most of my friend. Keep forward onto your altar. Mami, yeah, that's the Roman here for. Thank you so much for contribution. That's more. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Now I want to say. Diana, photo new. Hey, I got to now where? Naya do two. What you do? But I see Okoto. But I see P. Okoto. I don't know who is you. Ni pansi ti bibi wo the wo ni billion mestata e ma ni ye na e wi atipa e say e ko ni say e asemo ni ho ajiri ni papa ni so pa ma mesia di o ma hu say nti enye bone ene mesia di so fa ho pa e ya che o fa ma me o fa jos e ma mo ni ejuma yeah that's your
I love you. I love you. I love you right back. Thank you so much, Okoto. Yeah, for course, baby, you know, be nothing. No, yes, sorry, you made this. So, do I have a call on the line? Okay. Hi. Good morning. Good morning, madam. Yes, friend Richard, yes, journalist Richard, okay, Richard, what you do? Nikiawa faluma papa ani nikata woka. Na madinjire kakani. On say bichaseno Moses share Israel for say. Obi anase obi pese jani ira mana awaja mu. Na ukinka treasure. Wasaka se ba obani topi. Na se be mana okafo ware mu. Eja na won sabu time kundada. And this application one I use for baby son say, Moses is share say, I won't say a guy aware, now we should get a walk. And I used to take it for a system say, Nanka and Tita, if you are sent a money or and your own. Nanka and Tita, and she must not be in and a Moses Shemusa and Nano. And she said, Oba, they say, I got to my sister, who and I say, I don't mind. Ema me yenim jesi ema ne jani kuno jesi ena mutala nso opese wedding mutala esa nde ni papa ba ebeti na kana mutala nso bo mo sa ede agbomi biu nti je mesema ta cho se ye jana fo no nsema ti na ye jesi aka baba mese se eba ni se obeta ko ni kunwa ne je meka cho kunum se won jini kuyi ba nkola na monti na mintina kum se dia nkona no benya katina pa na ko won shira ni ma pa moye ko shira so wa sham wa kanina hi final caller okay I think say me fa call bi oba last call ya kasa yeah erade nshira omu nyina se omu so tina chire hwe na omu de omu support e ba beta ti madwumadi ni ko kama e bi obi ya erade nshira no odifo na yebo awiemfo ba asam na sankoba fo so asam mo na ya omutie obade nyankopon nshira omu ne mo a muguso eto sankofa ni nyina na bibia ankotote ayan Saturday bi ebo mpaye o kasi school park enimre nonso etu nonkono na Sunday bi aso nonso etu nonkono erade nshira ni ba bia wo ba ene ye bebombo mpaye no ya sorry na mepagya ne sa hye ne mani munyam ntunso wo fie na kan akoma da koro no ato afa wo ayi nyina ya boyen sema bompaye na me nshira obia. Alright, then I'm sure you know more free, more me and free. Yes, every master of financial spices for so and all for na watch a pick up by that say. I'm sure say on all these years I started to make was so yasna ABC Sabri, you know, something count for count with day. Well, Facebook friends as one share, one comment by one me from comments about one meant me and kind of commenting soon. I say forgive me, but I thank you all for watching the show. Me did Diana. I don't do much now. If it's Samba, Yakra. Mampa cho mi pie meba sisiye. Mampa cho mi pie meba sisiye. When we say me ye aduane, we say me kokuru aba. Akagadu ni garlic na ma wo huru egu asanga no. Chimame ya na me hihye mensa. Me mpese bebubu. Omia e natural. Eno. Na be dintina abena wemure na nyim dami. Mankasa no ho. Me so ontwu akakadu na garlic mfama. Na wemure na nyim dami yo. Na tiwala ndami so. What choose spices to atanka. Me pemi bibia natural. Anti sankofa natural spices. Etinanka. O say ndamara nkasa me pemi ba natural iti. Sankofa natural spices. Ana na me so. Nchiri nyim. Preservatives nyim. Enya nkasa ye kwem ha to fudi na wode ye. Kakadu enketenkete brakete. O ye de ebetu bibiara. Sankofa natural spices. So a natural nkasa. Nti wo bibi dem na etu de sie. Sie ade. Ye nye de ya. Membre. Menya mi bibia natural. Sorry ko. This advert is FDA approved.
aba ani jesem ni o odifo bakopa awurade ayi na ma ya awiemre mu ni odifo Samson Kwaku Yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku Yeboa nsenkyere ne dia wo ye japekrum empokere ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutumirika enkopiem ewo drobo japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwena ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutumirika me enkopiem ewo drobo japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku Yeboa osi awiemfo ba